Dober dan. Dober dan. Kaj se pa to dogaja? Vidim, da neki merite na... Rope, A je to vaš talc, a ne? talc. Ja, gospod, pomagajte mi. A ste sami, va? Sam. Ok. Imam 3 pogoje. Kake? Prvi pogoj je, da 15 sekund ne smete streljati v mojo smer, odkar se usedem na motor. Odkar se sedeš na motor. Ja. Čakaj, kaj zdaj hočeš, da 15 sekund ne streljamo na tebe? Ok. Ne streljate v mojo smer. Dobro. O, tvoja smer, dobro, to je pa. Ja. Ok. Drugo je, da avto zapeljete za trgovino, Saj je, že imamo. pa brez helikopterja. Dobro. Pa streamam na YouTubu, no, mala akcija. Ok, velja vse. Gospod, Alo, ok. se pravi, še enkrat ponovimo. Čakaj, kaj boš ponovil? Kak je YouTube? A poslušaš kako muziko notri v trgovini? Ne, snimam, no. Kaj snimaš? Streamam. Pardon. Ti bo talc. Ok, pardon. Začnemo pa čez minuto. Pa umaknete se izpred vrat, to bi sam še prosil. Ok, čakaj, samo malo. Sorry, čakaj, Korona. kaj rabiš? Ja, vem, ja, težki dan. Ja, res je. Čakaj, kaj zdaj rabiš? Kaki so zahteve? Še enkrat. Zahteve? 15 sekund ne streljate v mojo smer oziroma na mene. Ok. No, drugo. Odkar se usedem na motor. Drugo, ja. Drugo je, brez helikopterja, Ok, super. pa avto zapeljete za trgovino. Dobro. Že imamo to vse, tako da... Ok. čakam. Čez minuto začnemo. Dobro, super. Aleš, dobil sem 50 jurčkov. Aleš, Aha. 50 sem dobil. 49, no. Gospod Talca, ste v redu? Ja, zaenkrat Vem, da meri na vas, samo ne se bat, bomo te rešili. Hvala. Vse naredili, da boš nas... Aj! Pazi se. Naletim zmerom nad kakšne. Pa zakaj to delate? Pa kaj ste naredili, da je tu, da vas je dobil? Eden mi je avto ukradel, pa sem tekel sem malo pijače vzeti, Red Bulla. Dobro, ne se bat. Začnemo za 10 sekund. Talca vam predam od zunaj. 8, 7, 6... Umaknite se spred vrat. Ok, sorry. Gremo.